pemirsa, jumpa kembali bersama saya Agus Ladi Sawang, tentunya di Media Informasi Songkup Channel. Pada saat ini kita sudah berada di destinasi wisata air panas yang bertempat di Desa Loe Sumur, Kecamatan Babur Rahmah, Kota Jani, Aceh Tenggara. Pemirsa, mungkin selama ini sering Anda dengar, tetapi Anda belum pernah mengunjungi. Ayo ikuti kami, kita lihat bagaimana air panas yang ada di Desa Loe Sumur, Kecamatan Babur Rahmah, Kota Jani, Aceh Tenggara. Penasaran? Ayo ikuti kami. जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली। Pemirsa, kadar panasnya sebenarnya cukup tinggi sekali. Kita akan membuktikan. Ini ada kita buat telurnya. Sekarang telur tersebut kita masukkan ke air panas. Kita lihat nanti berapa menit telurnya masak. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से Sepertinya sudah 5 menit, sudah bisa diangkat nggak? Coba kita coba. Coba kita lihat dulu ya. Minyaknya panas sekali. Kita buka dulu. Oke, kita tes dulu satu ya. Ya. Tes satu. Oke. Oh, belum. Belum ya. Kayaknya belum ya. Masih hangat. Setengah masak. Setengah masak. Wah, Aduh. sebentar lagi itu, paling 1 menit lagi. Ini belum ya. Jadi gini, nggak mungkin kita voting guys. रेत ही रेत थी मेरे दिल
lokasi yang ada di beberapa hektar ini kita tadi sudah mutar-mutar. Ternyata dekat pondok, dekat pintu utama ada satu lubang. Di sini adalah tempat air yang bisa kita bilang di sini tidak terlalu panas, air hangat. Cukup enak sekali kurasa kalau tempat ini kita mandikan, airnya sangat jernih sekali. Mungkin ini air panas. Kalau kita bilang mengandung belerang, di tempat ini tampaknya seperti sangat bersih sekali. Tetapi kalau di bawah memang udah pasti mengandung belerang. Tetapi di sini airnya tidak belerang dan airnya sangat jernih sekali. Sebentar lagi saya akan coba masuk ke sini. गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. Rileks ya kan? Airnya cukup jernih dan rasanya cukup enak sekali. Ini hangat, tidak terlalu panas. Berbeda dengan yang lokasi di bawah tadi. Ini airnya hangat, tapi kalau yang di bawah itu tadi telur manuk itu 2 menit keras bisa disambal. Jadi kalau ini memang tempat berendam cukup bagus sekali wisata. Mungkin yang ada tempat termati, kini tempatnya cukup bagus. Sangat biasa sekali.